Sanibonani babukeli nabathandi bayo iWTV. Professor CM Likhuleni uthi kini uyabonga uNkulunkulu from 1994 until namhlanje ngiyasho ukuthi no sengimdzala kulomsebenzi wobunyanga experience iningi kakhulu inhloko. That is why umsebenzi wobunyanga ngikuthanda kakhulu futhi kundlula yonke into. Professor CM Likhuleni ula enkangala ngafika ngo2012. Hey phela lo 20 lo wasibulala lo. Ngofika la 2012 ngafika eMamelodi ngo1999 bebangibiza ngomnaka. Namhlanje nguprofessor. Bebathi ngumnaka ngoba angisho bengikhuluma leSwati lesihle sesena sport laba seSwatini bathi hey ayaye labantu laba kusimaSwati laba ngoba siyahluka ngoba asikhulumi sona la ngihamba nalomfazi wamabele lo ophethe igona lakhe eliphilisa abafazi namadoda legona. Abantu impilo zabo ziyatshintsha, zitshintshwa yini? Azitshintshwa kuphela yilona, zitshintsha ilegona elihamba libona labantu baphila. Manje Professor CM Likhuleni uthi impilo yakhe ingatshintsha, kodwa ukutshintsha kwakho kudzinga wena ukuthi uzimisele ngokwenza izinto. Uyabona nje mina legona ngilikhulumisa ekseni, ngilikhulumisa ntambama. Ngithi makhosi asenyakatho, makhosi asendulo. Ngithi mhlabuhlangene madoda livele imingetinyawo. Konke nginako ngicela nikuphe amandla, konke nginako nikubusise, konke nginako kuhambe kuphile. Ingakho Professor uphila ngako lokho busuku nemini. Anginayo inyoka oyoyibamba ngesandla uyihage entanyeni noma ikurole bese ngithi yiso isithwalo sakho. Cha, mina ngokakhela legona eliyophilisa noma liyotshintsha isimo sakho. Problem yabantu abafika empilweni zethu, bafika empilweni zethu bafuna ukuphila. Kodwa masobanika ukuphila babe nokusaba. Omunye azathi prof, are you done? Ngithi yes I'm done. Omunye uphila ngokuthi ngimphinje umuthi aphila. This is professor. Omunye uzakutshela ukuthi I'm so tired ngifuthile, ngageza ngenza konke. But hey, kunini ngigeza, kunini ngifutha. So I'm sick and tired ngokufutha. But let me tell you something. Umuthi uyimpilo. Wadalwa uNkulunkulu umuthi wesintu. Isihlahla ukuthi usidle sitshintshe isimo sakho. Isihlahla usidle sitshintshe impilo yakho. Nering nobashisa sengimenzele yakhe iring enyoni. Lehamba bese kuthi naye isimo sakhe sitshintshe nje. Ubongele December ngahamba khwela imoto entsha, noma manje April May end of May ngayikhwela imoto entsha, noma August ngayikhwela imoto entsha. Basukele bambona extender bathi hayi ubulale bani, aphila nomntwana wakhe, badali bakhe baphila. Manje asifuna umuntu afe ngokuphumelela, kodwa sifuna ukuthi aphumelele kungafi umuntu, kuphile wonke umuntu. Ngisho njalo bafowethu ngithi le yanyanga ukuthi kodwa ile yanyanga yokubhashiswa ingondo. Ngamabomu ungithola kulo 081 809 2820. Let me repeat it. Basopa ngithi 081 809 2820. Ngamabomu futhi ngibambe lapha ku +2 58 85 063 5475. Inamba ka Professor CM Likhuleni aseMozambique. Uyongithola kuyo leyo number 24/7. uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu othando. Listen guys, accept ama cash send, accept ama e-wallet. Imali yonke ka Professor uyifaka ku account yakhe Standard Bank, double amanzi African Medicine. It's 10, it's 149, it's 70, it's 5903. Wonke ama account yami ila uwabona la phansi ku screen. WhatsApp. Use this account only. I don't have any account. Please don't forget to subscribe, to like my page lapha kuLikhuleni Mandla Comfort ku Facebook, and also follow me on my YouTube channel WTV, ngamabomu futhi TikTok Prof CM Likhuleni, Instagram Prof CM Likhuleni. Ngisho njalo ngithi namhlanje elamanqamo bafowethu sibheke esiphambanweni. Amen.